suafa mamalu o le atua le tamā, le alo ma le agaga paia. Amene. Ua maua le matua o le launga mai le tusi sa faitauina i saia lona mataupu e iva faaogāena le fai upu e ono e fai mamatua faafofoga o te toe faitauina. Ua ua whanau mai mo i tātou le tama, ua fōina mai mo i tātou le atali. E ilona ua le mālō, e ingoa fōi o ia o le sirisiri ese, o le faipule, o le atua mālosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file e mū. O le manatu au tū o le launga e tusai ma le whaasinonga le tusi faitauaso, e whaapea, whaapongai o le ola, whaapongai o le ola. E le whalala fua le niu, e le tu lolo fua foi la au le vau. E le tupu fua lava se mea, ua e ala o na tupu, una ua iai se mafua anga te tau. E tau lo le kirisimasi, tātou manatu lo e le whanau mai o Iesu le whaola. Iesu le whaapongai o mea uma, o le toe tō manatu lea o le tangata i le mauae, ma le ofo fongia o le alofa tu noa o le atua i le lalolangi. Aia le Mesia na valo ia le perfecta o Isaia, le Mesia o lo moe miti ai le tangata ua mafatia, le Mesia o lo whana nau i ai le tangata ua lai loa i ti ngā mawhainga tā o le ola. E fōringa mai le whaitaunga o le neitai au, o lo feta lai mai le atua, sa moa, e ui lava ina e ti ngā, e ui lava ina lua whaafesanga i mawhainga tā, ai le pō pēa se nu. A mai ia mea, ona e maua lea o le fia e le ma whaamatala ina. O whea e sau ai lea fia. E sau nia ma ta pena ina e le atua ia mea uma mō lana tangata. Le atua la vea i lea ua fio mai, le whaapongai o le ola. Lea ua au ai mai e ala lea i le pepe o le kirisimasi. Waina i loa aina matua ala langa Israelu, ina ua i loa ua o mai le Mesia ma le pelu ma le tau. E si le taua se i whaato i lalo malo umo le lalo langi. Ai whaasao loto le e peru o levo na lai loa i whainga whaale alofa. Peitai, le muli ane, wa valo ia le perfecta o Isaia o le Mesia, o le file mu ua fio mai. Le wha moe le o le atua se i wha i loa mai li tangata o lona malo e le o se malo e whai ai se fia malos. E le o se malo e wha ali ai se fia toa. A o le malo e wha tupuina le file mu. O le malo e wha le leia mea o le anga e fono ai ma futanga o ma le pelepe. A o le malo e tu wha tasia ai tangata uma i le paolo o awa lofa ma le mawhana whana o le atua. Le alofa lea ua iai le nei aso, le pepe o le kirisimasi, o le mea alofa fōa i fua ua whai ma fisota inga, va la lata a le tangata ma le atua. Le alofa le whaatua o ia lea, ia le tau fia ai se mea tasi, ai ua au mai i atoa, ina ia ola le tangata anga sala. Sa moae le atu nu pele, o se fe au tau avele nei le tala le lei i so se kirisimasi, o ke riso le faa ola, o Iesu le faa pongai o le ola, o le afio mai o le faa ola, e le ia fio mai lava, o no se isi lava mea o le
fofoanga ai na fio mai se i whaola tātou ngata ngasala. O lea fio mai se i toi whaalelei ma wha maa fola fiso ta inga. I le vao le isi ma le isi. Ai wha pia fo i le vao le tangata ma le atua. Ava ai le ao o le fofoanga ma mea o lo iai. O le tangata ua nā o se aiota po se vai ngai titi lava. O le aiota lea na tuli au pū mai lava e le alofa o le atua. A wā o le aiota le pito sili o na whaingatā. Ai ua manua ma mālai ai le fofoanga mata ngofie a le atua soifua. Le aiota lea na fio mai ai ke wiso le whaola. Na ui ai ti ngā mawhaingatā, na maliu ai le sātau, tānu mi le tunga mau, a ua manu māloa i ia whaingatā, talu lava le aiota i a whaolaina, sāpo ai ma lau whaafonga, ia manu ia tele le kirisimasi. Ia tautua nā, o le aso kirisimasi lava ia,